الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa an Sa'id bin Jubair. Wa an Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu lan saking Sayyidina Sa'id bin Jubair radhiyallahu an Abu Abdullah Sa'id bin Jubair bi dhammil jim wa fathil ba Jubair radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Jubair Sayyidina Sa'id bin Jubair Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam saat temene Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qatalah mateni sapa Kanjeng Nabi yauma badrin ing dalem dinane perang Badar mateni salasatan ing wong telu salasatan ing wong telu seran ring telok nih. Pertama Tu'aimah bin Adi. Tu'aimah bin Adi. Nomor 2 An-Nadhar ibn al-Harith. Wan-Nadhar ibn al-Harith. Ini kasih nomor 2. Pertama Tu'aimah bin Adi Wan-Nadhar ibn al-Harith. Nomor 3 wa Uqbah bin Abi Mu'aytin. Nomor 3 wa Uqbah bin Abi Mu'aytin. Telok orang ni kesepaten yang perang Badar. Orang kafir ni. Tu'aimah bin Adi, Nadhar ibn al-Harith, Uqbah bin Abi Mu'ayt. Oleh den pateni cara ya apa mateni? Cara mateni ni Kanjeng Nabi nang kene wong telu niku. Sabron kelawan mateni kelawan den pateni cara alon-alon. Sabron kelawan den pateni cara alon-alon. Akhrajahu ngetokaken hu ing hadis sapa Abu Dawud Imam Abu Dawud fil Marasil ing dalam kitab Al Marasil wa rijaluhu utawi pira-pira perawine hadis iku thiqatun kena den percaya kabeh kumandel kabeh. Dari Sayyidina Sa'id bin Jubair radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi perang Badar terjadi perang Badar tanggal selekor bulan Ramadan perang Badar nih. Pasaana perang min ahlil badri Ahlul Badr. Neka orang sinorok perang Badar neka sedejah jamin masuk surga bi Kanjeng Nabi. Bi ahlil badri ya Allah sampai pada salawatnya mana salawat Badar. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah
wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah ahlil badr. Nah ning peperangan Badar nikah beda telo orang ngepaten kelaban cara on laun. Enten teh patene penggal teh patene pedeng enten. Paten secara on laun. Nggih punika Tuaimah bin Adi, Nadar ibn al-Harith, Uqbah bin Abi Mu'aid. Telo orang nikah paten kelaban cara on laun. Bin apa cara matena? Paten kelaban iyan temen. Iyan temen betoh. Iyan temen betoh. Wa yurmi hatta yamut. Iyan temen betoh sampai mati. Iyan temen betoh sampai mati. Kerujuki betoh sampai mati. Nah, nika dalil ala jawazi qatil sabr. Nika adalah dalil ketika Nabi SAW membunuh telo orang nika kelaban cara sabar. Illa annahu qatruwiyat cuma berderiwayat sekak di mariwayat nika juga thiqat perawi-perawi juga kenenge percaya. Berdisitung hadis ada bula yaktulanna Quraisyiyun ba'da hadza sabran. Cek sampai mateen beun kapi dari golona Quraisy ba'da hadza sabran semarin dia tak oleh mateen boleh kelaban caron laun. Berarti olehnya cuma ning sare ning peperang Badar. Nah, mateen orang kelaban cara ngak nikah mengenaskan juga menyakitkan. Karena beda unsur nyiksa. Marene nikah tak oleh nikah hadis juga sahih. La yaktulanna Quraisy ba'da hadza sabran. Nah, juga ini berkaitan kelaban beri terbunuhnya Ibnu Khattal. Nah, sekali memberi EPATN ning antarana baina Zamzam wal maqam di antarana Zamzam wal maqam karena si Ibnu Khattal kala atakuan ke Ka'bah dengan berharap supaya jaban teh pate. Neka pun juga zaman ning saare. Hanya cuma ning Fathu Makkah. Setelah neka terus terjadi peperangan-peperangan, niki neka termasuk di antara perang Badar neka, maka ning peperangan Badar neka juga ayo liaki ning tepaare neka tok. Sepaten kelaban cara sabar kela, cara sabron kela. Marene kah la yaqtulanna Quraisy ba'da hadza sabran, maka tak oleh maten kelaban cara sabar pon. Siteti pertanyaan besar Arab pak Islam reme identik kelaban perang. Seakan-akan orang mon ngedingaki kata-kata peperangan wajah hidu orang saya tak seneng semakin getel kau pengeding peperangan nih. Ketahuilah Islam mengajarkan peperangan bukan untuk menyerang, tapi ketika kita diserang. Ketika kita diserang oleh musuh mau tidak mau kita harus melawan dengan cara menyerang. Sampeyan jongok negara keemah bila di luar Islam saya menguasai. Ya ini orang-orang kafir saya menguasai pasti umat Islam tertindas, pasti. Baik itu dengan cara dibunuh atau dikucilkan atau dengan cara apapun untuk supaya umat Islam tidak berkembang. Dorma ceritana Rohingya. Sekibur terjadi Rohingya ning kamaning Filipina ning kama Rohingya. Myanmar. Ning Myanmar nika kanane kene niki wanggeng, Pak. Esodu. Terus tak ala bener tah. Ngangkuy rahmatan lil alamin terus. Keadaan saya nggak nikah. Pancet kaki mi sama kereng kafir. Akan cak nabi kereng kafir. Lah.
Ning Myanmar etnis Rohingya nika madrasah ayo per, Al-Quran ayo per, masjid ayo per. Ning India masjid ayo per, bantai karena ring Islam ATN meli sape, sedangkan sape ini adalah hewan suci bagi orang India. Baca ring sape, sempe. Celatong ini kayak kapandi. Ritual-ritual keagamaan mereka termasuk mandi celatong. Namun cara akal dari keamah. Sedangkan umat Islam oleh ngakan sape. Saya kasih tak oleh jaring sape hewan. Itu sape nih kasih yocol beri. Ada yang bengal ngelaroy. Karena termasuk sesembahan mereka. Pasai kakan bireng Islam. Lalu mereka menjadi beki. Teki halal kalau sokore sembeli. Belum boleh negara-negara selain. Walhasil ketika orang mereka menguasai, Pak, ada keadilan terus membela si lemah, terus memberikan kebebasan beragama sobu. Islam tak diajarin untuk memukul, tapi Islam mengajarkan merangkul. Islam tidak mengajari menyakiti, tapi Islam mengajari mengobati. Sobung aturan Islam, ngebom nih ke sobung. Bunuh diri sobung. Nyerang tempat ibadah sobung. Bahkan ngenyek dek sesembahna mereka tak oleh. Ngenyek dek pangeran orang kafir tak ngenyek. Kelaban sebab sambian ngenyek dek pangeran orang kafir, maka pangeran kulo dengan ianya bi orang kafir. Aneka aturan Islam. Lah terus dek mau oleh mateen orang le. Kan ngaji ni karo ngeding bab jihad to cecel congo asbabul wurud hadis re apa? Mun Al-Qur'an asbabun nuzul, mun hadis asbabul wurud. Torona ayat re apa? Keluar hadis re apa? Otomatis dalam rangka membela diri ini kah? Dididik paten, dididik serang, dididik paten, dididik serang. Ya, karena mereka menyerang, Pak. Nyerang macam-macam bonan. Kisaking ning Indonesia ini menteri jaga tining Allah Subhanahu wa taala. Muning nak lain ampun. Ikut campur si Amerika, si Israel untuk bumi hanguskan umat Islam. Palestina ini sampai makin tak merdeka. Bayang lagi sampean. Orang Yahudi ini kan tadi negara salah, Pak. Komunitas. Berpindah dari tempat ke tempat, dari tempat ke tempat. Ini bayang lagi. Orang Yahudi ini benar turunan orang Arab, tapi odik ning tengah-tengah negara Arab, ajib. Benar orang Arab, orang Yahudi ini kah? Tapi odik ning tengah-tengah negara Arab. Saya rasa nyabak ning Palestina, benar mereka-mereka. Saya sengaja untuk menghancurkan umat Islam, ngedoreng Islam. Di bom, benar mercon, mun kanto mercon hiburan, Pak. Mercon ces, mercon duki itu hiburan. Tapi yang Palestina ini kebom benar. Kekurangan aing, kekurangan ngakan, bahkan listrik putus, di blokade kepi, bantuan-bantuan tak boleh masuk. Siapa sih sejahat saya kamu? Contoh saya nyata nih ke Palestina nih kah? Umat Islam ini jahat apa? Terus tak alaban, tolos, Pak. Anak lebih sambian jadi korban mereka. Nah, tadi ngaji bab perang, ngaji bab jihad. Benih nika ngajak perang, ngajak tawur. Jangan menjadikan Indonesia sebagai Suriah atau jangan suriahkan Indonesia. Beda istilah jangan suriahkan Indonesia. Cek berarti negara Suriah. Nah, setuju. Cek sampai perang saudara, cek sampai perang karena negara perang ini kata saya. Jangan suriahkan Indonesia, tapi ya jangan Hongkongkan Indonesia, ya jangan Cinakan Indonesia, jangan Koreakan Indonesia, ya pancet le Indonesia, ya Indonesia. Tahu sa teng medeteng bareng sini benih, mon pacet. Indonesia tak begitu di Suriah, jadi kesana Islam nih hajo ngerosak. Ini Islam datang ngerosak. Wali Songo datang ke Indonesia ngerosak tak?
Justru membangun peradaban manusia. Saya tak kenal apa sekali, apa kenal dan nilai-nilai keagamaan. Nah, jadi karena Islam pun ia cap radikal oleh mereka. Islam ini digembar-gemborkan agama yang sadis, agama teroris, agama bengis, kereng. Nah, dan kaulah untuk panjenengan saja ingin meluruskan cap-cap atau stempel-stempel sehingga nikah, sekira stempel gelap masuk ke orang kafir secara permanen tak masuk. Karena tadi media orang Islam, Pak. Media orang kafir ne kegencar, cara ne gencar, kesatu ne kuat, persatu ne hebat. Sehingga Islam ini betul-betul menjadi sesuatu yang sangat mengerikan, yang sangat menakutkan. Ngedeng Islam jahajok perang. Ranjam, pate, ketok tanang, kerujuki betul. Dan kita tak tahu sejahat dia kata apa, mati orang berapa kali ring telur ya lah. Ini adalah sebuah pelajaran arah pemahaman kelaban secara perlahan, secara sobron gila, supaya beda efek jerah dan beda rasa takut di orang-orang kafir lain. Cereng Islam neka ngajiraki, engki peneka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdabu, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan berbuat ihsan, benar berbuat hasan, benar berbuat baik, tapi ihsan berbuat yang terbaik. Berbuat baik, ihsan berbuat bagus, berbuat baik, bahkan yang terbaik. Apa saya berbuat baik? Orang benar ala kulli syai' dak sekapin saja bareng. Mun sampean nyembeli kelaban secara ihsan. Dari cara nyembeli se ihsan. Embi se beli soro erep. Mun sampean nyembeli embi dua, embi se beli soro erep. Karena embi ro tahu cek beli. Keng tak tahu mate, keng mune beli tahu. Andi rasa hayawan nikah, andi rasa sakit. Nomor dua ihsan, mun sampean nyembeli hayawan, soro berbuat baik nyembeli no. Dari macaran, tahu dim soro apa tajem, sekira langsung mati, petepak dak kerongkongan. Hayawan bay, jaga be Islam Pak. Tahun le nyembeli hayawan, terus mun setia nyembeli hayawan tahun le dak remah. Sapun bodore ngakurban protes bi orang-orang liberal nih kan. Can Islam ria rahmat, agama kasih sayang. Arapa meki nyembeli hayawan. Lah trembang kakeh, tak sembeli. Langsung sabodok gilingan, Pak. Sape plebudak gilingan, giling sape nih kan. Diodi. Beli. Dabuna Habib Salim Asy-Syathiri almarhum Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syathiri ketika beliau menjelaskan tentang sesembelihan neka hayawan mun sembeli kelaban cara Islam, hayawan mun sembeli secara Islam ane ketek geresa sake. Boleh saya tanya saat nikah, tapi meki areng jereng ya Habib. Embe ketik areng jereng embe Pak cepon nyaman, cepon tek geresa. Jawab beliau almarhum Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syathiri lewat debu. Oh iya, acara yang embi tetap acara yang nyaman. Lu mak bisa acara yang nyaman ya Habib. Padana Prabe mone Prabe nih. Kan sake Prabe nih sake. Lah cek sake nggak sake terus ya takkiran dia anak lemak, Pak. Ya nyata nah ya kayak nyeleke boy. Ya tetir lah nyeleke. Lalu tuaki cek bahwa sake tapi sake nyaman. Karena orang nangis sebenarnya belum tentu tak nyaman. Bener yang nangis seneng ya bener. Datang hajian ya nangis, lulus ujian ya nangis, pajulake ya nangis, saking piape nangis, sampun ya bunga. Paham ya?
Jadi beda orang nangis karena bunga, karena seneng ya beda nyembir ya. Mbak aja. Pak Debu Nabi Salim aja nangis keng nyaman. Bener nangis karena sakit. Paham ya? Nah, jadi repot paca derma se napa nyamana sing menjelasakin ada orang-orang bahwa Islam ini betul-betul agama yang penuh kelembutan. Sementara umat Islam tibi atau kar Pak, beda organisasi atau kar, beda partai, padahal pada Islam mah gambar ya gambar macam-macam. Beda si gambar bintang, beda gambar bulan, beda si gambar Ka'bah, takung tanggung ya. Dalil Quran fawalli wajhaka syatral masjidil haram, soro ngedep ke Ka'bah kabeh. Ya tau kar. Ketika emak moso, kak emak kancet tak temu. Mana kawan, mana lawan tak wangki. Nah untuk meyakinkan bahwa Islam ini adalah membawa kedamaian, pacet sulit. Karena Islam terus epepet nih kah. Jadi kesana agama yang teroris, agama sadis, radikal, keras, kejam. Jadi Islam ini seakan-akan menjadi momok bareng sama takut do orang-orang. Berhasil mereka. Berhasil orang kafir mereka. Sukses. Apa Islam mereka terus redup? Tak kira. Islam ini kayak nggak gahru. Semakin dibakar, semakin harum. Gahru. Saya somat. Semakin panasin kayu gahru nih kan. Semakin yobar, benih semakin beceng. Semakin ro'om. Semerbak mewangi. Ini ke Islam. Semakin emosoin, semakin menyaring senang. Ya, karena agama sih dari Gusti Allah, agama Islam. Ketika orang-orang di luar Islam seketika mengetahui tentang kebenaran agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pasti akan tertarik. Orang kafir nih kawan, si boci ke Islam, cuma situ. Saya kata kok, sampai umat Islam ngerteh esen Al-Quran. Mohon sampai orang Islam ngerteh esen Al-Quran, tamat kita. The end we selesai. Orang Islam mau ngerti esen Al-Quran, mereka akan berat meninggalkan agama mereka. Mereka akan semakin yakin, semakin mantap dengan keyakinan mereka. Maka berusaha bagaimana caranya umat Islam berpisah daripada Al-Quran. Every TV tontonan, every internet permainan, every game online, beri macam-macam terus sehingga bekto untuk Al-Quran tanda Pak. Berhasil. Berhasil. Ontong malah ben kulaku ki nyempatake ngaji. Saking ada pengajian dia los dol. Tak ngaji sekali sampean pun lah. Baca apa kulaku karo ning setengah jam paling habis. Mun semua habis nyanyi atole datas. Awa ya kerotok. Kau mula pengajian awa aja kok tak nyaman abe kok. Kimun prei ya kocau. Padung niat prei deh ya. Tinggal api dah siling kak cemet atau lega budi. Letak tenang bereng debut atau le, mana atau le. Ini letak tenang. Mun reng khusuk ngaring mitong peseru deh to. Jondwar pancet. Takok kelero mitong. Ngaca bisa kone uwes. Ngomongi di ngawai aja ngawai deh. Amin Allahumma amin. Wes kudu toron mulai dari aja lah. Jadi Hajan berhasil Pak. Ngecap Islam sebagai agama radikalnya Hajan berhasil. Tapi nyatanya tak sukses mereka. Tetap Gusti Allah sih bakal aja ke Islam nih.
Tak mungkin redup, tak mungkin tak ada Islam dari muka bumi ini, tak mungkin tak ada. Apapun usaha mereka, walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak akan pernah ridho, mereka tidak akan pernah puas, orang Yahudi dan orang Nasrani membiarkan kita umat Islam hidup dengan tenang kecuali kita akan mengikuti agama mereka. Nas Al-Qur'an nikah. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Millah nikah agama. Nah orang ini tak langsung masuk ke agama nah. Kalak sekonik demi sekonik. Oh mungkin gaya nah sebagai gaya mereka. Etero. Deki pak napan millah masuk ke agama. Kelambina merek-merek mereka. Merek-merek orang kafir, tahu saya sebut, tahu saya nyebut merek. Itu untuk tenggok deki. Walhasil mereka mempunyai merek. Nah, apa sih ngaku ilmu hibbin bentar, kan tambah gaya. Mak kudu mulai do tuku se rajo se ruangan amapan budak. Apa masih ngangkui ria? Harus bermerek. Sepenting nutupi aurat. Padahal saya ontong gak sah. Loh kene kok ontong? Ya ontong nih saya tak sumbut lah. Yang labri lah kok nak-anak nih kene. Mereka mempunyai merek. Andi merek-merek tertentu. Ben keuntungan nah untuk agama mereka. Sampean maleone. Mereka mempunyai donasi. Mungkin 100 rupiah didonasikan ya, 200 rupiah didonasikan. Ping se-Indonesia Pak. Sampean nyari gereja, nyari sombongan tak kira nemu. Beda malam maling pinggir rembong untuk gereja, sombong. Karena kepersatuan kuat. Nah umat Islam atau karbi tibi. Sini kada. Karo bida organisasi biru bareng pote wapo lepate fitnah. Mereka kula tak masuk ke organisasi kisah kan nih. Mun saya ngelamar banyak aslinya. Supaya kula masuk ke organisasi tertentu, apa boleh bahasana ingin mengorbitkan, tahu saya orbitaki, kok bene pao, tahu saya karbit, bene karbit dan ya. Akan kami orbitkan, kan orbit adalah pada bi karbit dan aslinya. Iya mon pao karbit. Tak masak masak. Ya celok je tak masak masak. Kaulah nolak benih karena beci punten. Karena mulai masuk dari situng organisasi mau tidak mau harus membela organisasi. Beda kawan, beda lawan kasa. Tak ngurus siapapun menghalangi dianggap sebagai lawan walaupun kawan Pak. Nah untuk agama pas moro ngak kerupuk seram aing. Moro elo, luyu. Lari sekelero, can gula tapi apa? Terus bagaimana ini? Apa saya yang harus bagaimana? Apa saya sebagaimana aja? Jadi repot. Sebagaimana saya kemana? Bagaimana kok bisa? Sebagaimana apa kok sebagaimana ya? Cek repot aja saya sebagaimana. Bagaimana kalau begini lah? Sebagai saya pantas ke bagaimana aja kakek apa kok sebagaimana? Gimana kamu ini lah? Segimana saya kemana? Segimana aja kenapa kok segimana? Sebere saya kemas lina. Tadi nerangaki bawa perang ni bacot mon napanya mana? Sampai akido orang-orang se. Ini kami kesempatan untuk mencoba umat Islam. Bukti nah. Matiin kelabun cara perlahan. Mereka kita tak tahu asbabul wurud. Siapa sih pati takkan senikah. Cereng nyembeli aja, nyembeli embi, soro erep kok. Tak oleh itu dua kali sebagai beli aja, bentuk ihsan kah? Apa boleh pada orang pun ada agama sempurna yang Islam itu ada Pak. Cek ibadah saya tak jaga Islam. Sambian tedung lebih cara neng Islam.
Cuci tangan, lebih lan soro cuci tangan bi Kanjeng Nabi. Soro wudu, soro siwakan, tak bisa siwakan, sikatan. Lemakin kan gencar bonan. Sebelum tidur nih kah. Cuci tangan, cuci kaki, soro wudu bi Kanjeng Nabi. Orang setedung ngandi wudu terus maca kul huwallahu ahad telo kalih, al ikhlas telo kalih, al muawwidzatain telo kalih, al falak telo kalih, an nas telo kalih, walaupun tedung semalam tapi andi wudu terus maca al ikhlas telo kalih, muawwidzatain telo kalih, kul huwallahu ahad telo kalih, al falak, an nas telo kalih, catet ati care semalam sampai jaga dengan cara wudu. Jadi torek uli sampean nek katonagi kerukunan antar setretanan, sekancaan, setetanggaan. Moso aja benih tretan. Ben kebengalan wapa. Kadung bengal, tadok moso no tretan ka moso. Lo kadung bengal. Moso tak ada, badan tretan, ya tretan ka moso. Kebengalan, pola nyon nata kebenyan ngetok kaban. La ilaha illallah. Kebengalan tak nama moso. Tretan pada Islam ka moso. Bahkan tretan togel bapak togel embuk ka moso mak dadi nikah. Embuk ni ka moso, lah tak nama moso. Reng tuan ni ka moso, dadi ora organisasi, bida partai. Anda jangan percaya aja Pak, ada politik dia. Akan cakap B setia. Pendukung pancot tangkap PKB saya. Saya dukung ngirsengiran colon. Wah saya dukung tangkap KB. Gara-gara posting saya konek deh tangkap. Petong tahun 6 tahun mungkin. Posting ben seroben kelero dianggap napanya mana perbuatan yang tidak menyenangkan beda pasal lah. Perbuatan yang tidak menyenangkan ya beda pasal lah. Apa boleh pencemaran nama baik, membuat ketakutan seseorang, boh, dalam petong tahun, maksimal 6 tahun. Yokom. Padahal saya dukung, saya dukung Allah Ta'ala. Ngakan semejo. Darmai pesok na orang gereja, cermet engkau. Wah pendukung atau kar pancot tak sarmo sampai mangke. Bunya saya tanggap, tak saya dukung. Makhluk apa ya? Apa keluar dari planet tah? Tandi perasaan sekali. Oh, aswara tah. Deremet aja orang lah nyaman. Benih maling negara. Aning saya matur. Kini kepunan hukum ketika ampun tak hukum Islam, iri ya. Hukum benih hukum Islam, iri ya. Tajam ke bawah, tompol ke atas. Tompol ke atas nih kak. Ndak bawah, tak ada. Tak tajam, tadi mun ke atas, tadi mun ke bawah luar biasa. Serepo, saking tajam, beda tok langsung. Sampian mun kehilangan embi, terus temu maling. Aku tuh jual siapa? Ku baru temu. Mun karo lalu pak elang, pak oh iya deki, tak kira jalan, tak kira sare. Sampian mun kehilangan aja, jual lembi temu deki sampai ngeco aja. Paham lagi? Nah, jadi pacet orang-orang sing nggak nikah terus ke Islam pak. Beli boleh, nikah semua ambil pengaji nanti lah. Mumpung engak gula omong nih nyam ngeronyam mumpung engak pokoknya kau tak nyebut nyaman orang tak nyebut merek tak nyebut organisasi tak nyebut partai keng sejelas musuh Islam nih kapon jelas nyata punan pak keng mereka tak berani terang-terangan ibarat mau ger bungkana kaju mon bereng mesin rame weng mesin kaju dulu mau rame terus meroboh kaju dari macaran bi kaju betungkan sakone betungkan sakone bi kaju ya rempak ya ini kisah terjadi mungkin mau secara terang-terangan tak kira bengal pak umat Islam ini bengalan sarah saking bengal ternyata ke moso kok
Mereka ingin menghancurkan Islam dengan cara menfitnah. Mereka kesanaki radikal, sajongguon keras. Padahal sunnah nih kak, sunnah kanjeng Nabi. Qasyus syawarif warhul liha, dan kanjeng Nabi. Parten songotah obu jenggun. Ngoboi film orang-orang di luar Islam, ngoboi film bintang film Maria songotan, penjahat ajengguan. Acerita lagu nak niki nyong malam film seneng anu. Jahat sajengguan yo. Akhir sajengguan dia jahat terus. Lama tang jenggu tak pate lanceng. Kalau seguni diri. Jonggun jadi kesan orang sajengguan ini kejahat pak. Perlu kau ingin gini kawan. Mereka menyerang kelebihan cara-cara nggak nikah. Islam nikah kesana keras, kasar, ada kebagusan sama sekali. Sematen kan akene res apa? Sing rosak negara Islam dia siapa terus tahu. Beda Islam nyerang negara mereka. Sobo. Sapun kan nyerang deh. Senyerang kader siapa? Lah nikah kudu kau nengin kau leben mancinengan aja betul-betul yakin ben mantep Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Tetapi urusan perang ya perang, Pak. Urusan perang ya harus perang. Dan ini kepacet tepak berperang. Engki ya kudu kasar nerangakin perang, kudu keras jadi mah perang. Pahbe lembek dia. Kita ore mana perang. Kita maji busra, mana baik lembek dia. Ahmed maji busra dia. Habib Tolib ya Ahmed teh. Ahmed maji Tolib itu. Ki beda majin. Ya bagian ring baik lembek dia. Ahmed maji Tolib itu. Mon malam teti romla, mon aben teti romli aja. Mon siang romli, mon malam romla. Iya pak, di mbak udah perang bagian gitu ya. Ini perang itu tuh nerangaki sakera bengal sebagai sakera siap senika. Nah, pon nikah dalil oleh matein perang-perang matein orang kafir secara perlahan tapi nikah hadis suken hanya diperuntukkan ning perang Badar nikah pun tak sekapin orang kepati cuma ring telok sepate karena pun keterlaluan Tuaimah bin Adi Nadhr ibn al-Harith Uqbah bin Abi Mu'aid nikah orang telok nikah orang pentolan-pentolan orang si berbahaya singkah pacet beda efek jerah kang kuyu selain so aja tak mengikuti jejak-jejak sepak terjang dari ring telok nikah. Nah, jadi Islam nikah ngajari ketika perang ya harus bengal. Lecek ngakui sesama mewas kesuwen. Suwen. Pon. Wa ana Imran ibn Husain wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatik وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا ما للكتر أنثى وذكر ترتضي قولا وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ربنا واصلح للشؤون بالرضا منك العيون واقض عنا للديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خبرك وعصاك صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين فاتح حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض لمغاربها وبرها خصوصا مهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالع عقسم والبقي المقدم جميع سادتنا علي بعلوي فخر الوجود شو بكر بن سالم وكعقل بن سالم قطب رباني سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني وسنة الشاذلي والإمام النووي من الشافعي ونسن الملباري بن حجر الأسقلاني ووصل المبرم قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد البارس قطب البلد الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر وشوذ البلاد الحبيب عبد الله الحداد الحبيب أحمد بن زين قطب الملك الحبيب الهبشي ووصل المبرم ثم بقي مثاني الحبيب عبد الرحمن السقاف والأجمر مخضر وإخوانه العبد القادر محمد جدة والحبيب العلام محمد بن علي بن عباس الملكي وأخيه الحبيب عباس بن علي بن عباس الملكي وأصول مبنو حبيب إبراهيم بن سميد وأصول مبنو ثم إلى روحي الحبيب إبراهيم بن سميد وأصول ثم إلى روح الحبيب علي كويت وحبيب بكر قرشي وحبيب عبد الله باقر ثم إلى الحبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب عبد القادر بن الحبيب علي بن السقاف والحبيب هادي بن شبكر بن سالم ثم إلى الحبيب محمد بن شبكر بن سالم والحبيب عبد الله بن عمر الشاطر والحبيب حسن بن مهدي والحبيب سالم الشاطري ثم إلى روحي الحبيب صالح صاحب تنقل والحبيب جعفر بن بار بران والحبيب محمد هندر بن ثم حبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بالفقي ووصول ما في النصوص النروية المرحوم الوالد الحبيب حسن بن محمد بن هود السقاف ووصولهم وفروعهم ثم إلى رجع جاسم رسل زوجته هاشم رافي وزوجته ووصولهما وفروعهما ثم الوصيب بهذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خالد عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم ونفحات في الدين والدنيا والآخرة أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة واسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة